Nogometaši Tomislava pripremaju se za nastavak sezone u prvoj ligi federacije. U prijateljskoj utakmici odigranoj u Livnu ekipa Tomislava pobjedila je domaći Troglav s 5:0. Nogometni derbi Herceg-Bosanske županije između Troglava i Tomislava godinama se igra u okviru službenih natjecanja Federalnog saveza, no od kad je ekipa iz Tomislavgrada postala federalni prvoligaš, nogometni derbi utakmice Herceg-Bosanske županije između ova dva kluba igraju se samo u prijateljskom ozračju pripremnih utakmica. Jednu takvu odigrali su protekli vikend u Livnu, a bolji su bili gosti iz Tomislavgrada rezultatom 5:0. Za Tomislav su pogađali Nikola Šiško i Ivan Mihalj po 2 puta te Tomas Araujo. Prije svega bi se zahvalio ljudima iz Troglava na stvarno i ekipi na stvarno jednom toplom dočeku. I kada pogledam moje uslove, stvarno je šteta što Troglav ne igra rang takmičenja koji smo mi. Što se tiče same utakmice, ovo je danas bila generalka pred prvo kolo koje igramo u subotu protiv Rudara iz Kaknja. Dali smo priliku svim igračima, odigrali smo jako dobru utakmicu, međutim nećemo imati ni malo lakog protivnika u subotu protiv Rudara iz Kaknja, tako da smatram da spremno dočekujemo to prvo kolo. Igrali smo protiv jednog ozbiljnog protivnika, njima je bila generalka, mi još imamo 2 tjedna do početka prvenstva. Radi se o jednoj dobroj ekipi, stvarno me iznenadila pozitivno, agresivna, brza. A mi se borimo, onako mučimo se, nismo kao ljetos da smo svi na okupu, da treniramo, svi da prolazimo te pripreme, ovo su praktički samo, ajmo reći, odigravanje tih prijateljskih utakmica i tako se skupimo i tako igramo, ali mislim da imamo još 2 tjedna da ćemo se skupiti, da ćemo se zbiti i da ćemo pokušati biti na nivou. Tomislavo je ovo bila posljednja pripremna utakmica pred početak drugog dijela sezone. Pripreme su odradili u Tomislavgradu i Čitluku sa bogatijim igračkim kadrom u odnosu na prvi dio sezone. Možemo biti zadovoljni iz razloga što smo u odnosu na prvi dio sezone krenuli pripreme na vrijeme. Jasno smo znali šta nam je cilj, na pozicije koje smo bili malo deficitari, tu smo se i doveli igrače za koje smatramo da će nam donijeti jedan kvalitet više. Igrali smo dosta jake utakmice, to nam je bio cilj da se kroz te utakmice podignemo na još jedan viši nivo. Tako da možemo biti zadovoljni. Jedino što nas je omelo to je povreda našeg prvog napadača Petra Banovića koji je doživio povredu skočnog zgloba, ali nadam se da bi i on u skorije vrijeme trebao da počne da trenira. S druge pak strane, Troglav je odigrao također veliki broj pripremnih utakmica u pripremama koji i dalje traju zbog nešto kasnijeg početka drugog dijela sezone. Imamo dosta mladih igrača, 3 igrača su nam otišla, 1 nam je došao. Nadam se da ćemo biti pa na razini kao i prošlu polusezonu. Mislim da možemo to, liga je ova dosta onako, ajmo reći, izjednačenija, ova druga liga Jug u odnosu na ovu danas što smo gledali jednog Tomislava dosta dobrog, tako da ako budemo se onako zbili, bili dobri, bit će to sve okej. Duško Vranešević je u listopadu preuzeo ekipu Tomislava i iz zone ispadanja stigao do 9. mjesta prve lige federacije. Na 7 utakmica koliko je vodio Tomislav, klub je ostvario 5 pobjeda i 2 poraza. Pogled na drugi dio sezone nogometaša Tomislava izgleda puno optimističnije od dolaska trenera Vraneševića. Ja sam po prirodi osoba koja je jako ambiciozna i uvijek traži od svojih igrača da daju ne 100%, nego 200%. Tako da oni su već ušli u sistem, znaju šta ja tražim od njih, tako da ova sezona nam je cilj da ostanemo u ligi i ja se nadam da ćemo to uspjeti, a za dalje ćemo vidjeti. S druge strane, Livanjski Troglav je na 2. mjestu na tablici druge lige federacije skupina Jug, sa istim brojem bodova kao prvoplasirana Sloga Gornji Vakuf Uskoplje. Mlada ekipa spremna je ponoviti odlične prezentacije iz prvog i u drugom dijelu sezone. Imamo dosta težak raspored na početku, isto tako igramo protiv ekipa koje su u vrhu gore, ali imamo mladu ekipu. Ja onako razmišljam stalno da napravimo jedan iskorak, ali su dosta mladi igrači, tako da ćemo trebati imati još vremena, još više strpljenja da izguramo sve to. Daju maksimum, stvarno ne mogu im ništa prigovoriti. Igrali smo tu protiv Sloge, pobjedili smo je 5:0, oni su nam praktički glavni konkurenti. Ta utakmica je bila dosta dobra, ali evo vidite, dok naletite na onako jednog čvršćeg, agresivnijeg, iskusnijeg protivnika, tu imamo problema. Ostanak i potpuna stabilizacija kluba u federalnom prvoligaškom društvu cilj je Tomislava pred nastavak sezone i uspješno odrađenih priprema, dok se pak Livanjski Troglav nada jednog dana naći u društvu nogometaša iz Tomislavgrada, koji svoju nogometnu priču u 2023. godini započinju u subotu domaćom prvenstvenom utakmicom protiv Rudara iz Kaknja.